Me whai reo te Māori ki runga I te Kaunihera Matua Hall o Tāmaki Makaurau, koera te whakahau a te kai hautu whakawhanaunga a iwi. No te rangi nei, I whakarewa mai ai a Joris de Bress, I tana pūrongo arotake I te noho a ngā iwi o Aotearoa. E hara I te kaupapa hau, e hara I te kōrero hau, engari I nāia nei he mea whakaputa e te kaitiaki I te noho a ngā iwi o Aotearoa. Number one is to ensure that Māori, Pacific and ethnic communities have a voice in the decisions of the new Auckland Super City Council. In the decisions. E tika ana hei tā Joris de Bress, kia whai reo ngā iwi katoa ki roto I ngā whakahaerenga o te Kaunihera Matua Hall o Tāmaki Makaurau. How are people in small minority communities, people in a whole range of different communities, going to relate to this structure? I te rātou I marua ai ngā huarahi matua o Tāmaki Makaurau e te tangata I runga I tō rātou whakahe ki te kāwanatanga. Kaore I whakai kia whai tūru motuhake te Māori ki runga I te Kaunihera. Ka tai ki te wā, tai huake nei, ka noho e ngai Māori ki te hakaro, pēhea te rarata o tēnei kāwana kia ngai tātou. Ko te tūmanako hei tā Joris de Bress, kia whai kaunihera hau I te kaupapa, kei te kaunihera tai ao o te waiariki I tēnei wā. The only place in New Zealand where dedicated seats have been tried, which is in the Environment Bay of Plenty, and they have created much better relationships and they have given an edge to the council. Ka tūkuna te ripuata nei ki te kāwanatanga hei whirawhira mā rātou. He tā Gardner, te karere. Noho tonu ana ki tēnei kaupapa, kāore te Premier I te paku whakai atu ki te whakatau a de Bress, kāore te iwi Māori I te whai wāhi atu ki ngā whakaritenga mo te Kaunihera Matua Hall o Tāmaki Makaurau. Hei tā John Key kei te whakatūria he rōpū tohu Māori ki te Kaunihera Matua Hall. Ka whai wāhi atu hoki ngā iwi o te Monanui Ākiwa ki te whakatakato I ō rātou whakaaro.